dados kadi kangen ring jerone. Nah kuanten baosan. Ring dijat meneng ngepung punika sarang kali. Sarang kali nika nak Riki. Dadosan menten. Men mangkin. Ngiring lah, mangga pasti ke ring dijat maupun nika. Ngiring sapa nika ngiring? Di tiang nyada mampir tulung ring lakon. Ngiring. Kau bicara kau ngapa nabe? Anak man itu yang sing cicak, tiga puluh perak itu. Ye. Jelma mudia ngawak kowe. Sar. Tawang ra kau dan tiang ini. Ra kau pakai kan tiang. Mudian ini nang. Tidak usah ini. Mudian jelma ngawak san ini nang. Ngawak. Walesen dadi bungang kena cina kelakar ngejok nalone. Dia satamina. Gelah membelo. Rako membelo. Benar, jangan. Kerja kowe. Hei. Kaya na ako. Tadi jangan na ako. Ya so kerja. Ya kowe. Boleh, cai. Tapi boleh cai. Mudah ngumpernake. Mudah melaut. Kengken. Mudah melaut. Yang sing kepung ciking kan melaut. Mun yang sing melaut mudah kepung jak. Jelmu. Lawan nah. Kengken. Complejo. Kalau hilangin lah, tepatnya bos. Pejo. Weh, kompeke. Dijo. Orang kompek kayak sini. Manusia kenapa mengenal siap? Siap. Hai. Dua sanaragam makidiang simuh tekeneng pisaga. Ingken. Yang sang siap pangaluh raga kemo makejat. Apa ora sing cara cai? Jat ngawak ngubar sing lahunuk. Lah anak bedar sana mentakon. Sap, jang. Ore nyamanci panggil siap. Apa ngalah na bedak kepung lagi kau? Yen nuju nak ngeros. Siap nak ke beno. Nasi bas mesroh pang solas ngamak kini. Patutnya di betah teman depong no jelek cai. Siap dengan petang. Benar, Pak Liu. Yen dengan ngeros siap dah beno. Pangsekan dengan ros naik. Yo sing siap-siap ya Noren. Nyamane pangyak nengil. Siap. Jangan mau betul. Tangan lagi, Pak. Inggit. Tidak ada nawakan jerona istri sarang kali. Pinirian
sampurayang sio santing punika dan sanang sang saya malih rahipun sampun mecangkling janten enten sida ando kepacang mencanen ragane malih. Ini inik punika kawiyatyanipun dan jesanang panjangan malih maosang duaning puniki gumanti swedarmanti tiyang madewek muani nampi malih kadilingih jerone minap buron yen ton titiang kesengsaran titiang nyadya mapitulung jona istri utama kaya takone punika boyo sapunika nah kuanten sane mangkin wenten sane jaga tunasang titiang ring jerone dumadak ledang ngenikin titiang inek napi punika yen saking ngiriki menawi doh kantun nggih genah pesraman wanekeling punika taman wanekeling inggih inggih mung sang mangerti tiyang unik kada sedang betik-betikan pesraman wanekeling punika niki sapa hah niki nggih siap kakak kiti pradesa punika sane mepesengan ide begawan duwi kare uningin nggih ide yang begawan Dut. Mau hitung aja kan inggih samonang sang saya titiang tan jawenten manah pacang mempekardi sanetan patut sampunang dikira siwang penampen inggih wancani mangken titiang misadi pacang uningan indek ide yang begawan duwe kare punika patut warta ajen titiang ajen siap pradesa punika sira mungwing pesengan ruwene nggih patut dia Larasati Siap. dia Larasati Siap. masa begitu mang udah becik kalau rancuk titiang inggih ini napi harus kadi dan sanang malih pacang keman ring pekayonan ragone sampe siru didiang pak kaki dan uning nggih Ye, kakak dikit. yang sampun uning malih titiang batake asapun iki sujatene dan sanang malih pacang sang saya apan beli Nyeder. Terima kasih banyak Tina. Yai. Yen sing beli yang arang teko marang nulung tiyang. Nejo tiyang kena mani-mani najak tagodo. Apa window? Ane matane gede itu. Sing sida ben galak sayang. Terima kasih banyak Lina. Nyen yo dodo. Ndo lemu wibe yang orang beli. Sayang goloh san kok kolong nang orang beli. Tuh, bonek. Terima kasih banyak na beli. Beli. Yen sing teh ngalan beli teko. Oo. Mejo kok yang kena mani-mani ajak taduo tuh. Upin matane Upin gede. matane gede tuh galak sana. Terima kasih banyak na beli. Lila lila lila.
Boleh lah lilu. Jauh kan tawang aja lah mau. Senawang lekat. Siapa yang Aduh, nyede. nawa kan? Man puniki patut angin ari nggih. Nggih, Nanang. Puniki Sira. angka penyeruan titiang. Penyeruan. Panjeruan. Penyeruan mau beli. Belinya dengan deno. Mek ada beli wayan lodrong. Ngawak kira mau. Lo jegek. Ya, Men nyen adan lo ya. kuatan titiang. Benar. Titiang madan nilo monggek. Ada. Ngabek kan itu mau wacana. Lo jegek. Nyena dan lo he. Titiang muaso ni lo ngkek. Sing apong ke. Aduh, lagot ke luwo ni lo ngkek. Sing. Ni lo mongke. Hah? Mongke. Misi mo. Misi mong. Tadi ngkek nih kan dimakan. Ni lo mongke kadane. Uno to iwas ko bane. Ko Cocok bane. cuma dan itu. Yen muane lak na. Aduh, virus kejagut. Matanya lentik. Ada ni mongke. Mongke. Kakek. Cara wong nggih biasa nage. Inggih. Sampunang banget pacang ngelingin punika. Nah pemekas Mang Dauning sujatine beli patut misani dewa mawet saking jamuwar seduwipe Ngomong pesengan sapa sih? Sri Aji Saka. Mimi Ratu dan bambunya keluar cepat dewa beli yang titiang. Maafkan deh. Maafkan nih. Bisa tadi kita yang tak punika. Ini tangkil aku lagi bagong tangkil. Ai. Men nakaling setan lanang ngenikin hati. Boleh tuh nikahin titiang. Kuantan titiang tanuneng ring katu danan beli. Ampurayang beli. Weruh ring arantan weruh ing rupa. Tangkil matur tangkil ragu. Ten sanang ujang bes banget ngeredang raga. Metangi nae. Dan becek kenten. Pantas ngiringan ide raga. Semetonan duwe. Sampunang bes banget ngesorang anget. Metangi bagung isi. Ngadak ya. Tangi. Sampunang lek-lek. Sarangi raga lek. Tangi nih. Ayo. Tangi. Beli sing lung rasane idewo jak metimpuh beli majojo. Bang pada bangus yang ngadak ngiring pada ngadak yang pada melingi betang ngiring betang tangi naik kan becek kenten tangi melingi tangi tengah sing udiang to cara cicenge krayak jelema sing oyong-oyong lanak ditasene wong itu maro sogo kan apluk ampurayang sampunang banget ngelingan parisolahipun jatma cenuning sesana. Nah pemekas makin nah kelingsir ide yang pegawai wenten ring pesraman inggih pada sapunika dados mangken beli mereka ngiring. Walau awas tadi ngenapin aku nak, udah ngawak-ngawak. Naik, Rek. gini.
Sing taeni cening kanthi kalijani ngalih bunga yen sing sangkaning nepukin pegewo subuh tangkil kepesrama nah di jalan okasang yang jadi jomblo dong uling tuni bapu ngantiang bungan cenenge dok ijo ceneng uling tuni ning yen ampura yang pisan tuaning kaon pisan pemargen di tiang sane wawu aji punika dimawenan sekar di tiang tempono sane wawu wenten jatma rawuh mriki tames-tames di tiang kepari koso yen dalar wenten jatma lanang mapi tulung ganti tiang menawi sida di tiang tangkil malih lengangan aji ne ado mari koso ceneng sing pelih tetenger bapone ning inggih sapunapi ratu yang kawan yen sing mula sangkaning ceneng nepukin pokewo nepukin pancobayo tuni ceneng tangkil kepesramane inggih patut pisan ratu yang megawan sakewalo kene ning sapunapi yen mula ada juari kapenang ceneng saat bako bani kapenang bapo nah kalau tujuin bapo pangtawang bapo ijo jelemane ning sedang becek iring-iring sarang-sarang Rasul Agung Luruh lagi mamitang nugrud mitang nugrud terus nengengan terus ah ini urusan matur Rasul Agung mitang nugrud ini ne ragone bani mari koso pianak tiang dan pisan di tiang wenten nabi malih pacang melaksana ring manah di tiang atepung mampah nenten wenten sapunika yen mula ragone bani mari koso pianak tiang saat mako bani kapenang tiang nunggu pesan marang tiang wenten Malaysia wenten nabi yang megawan Apa isi? Uban. Sijang malana busangan baurin ngawak kedini marah kelas cecangklingane jak ngerepe prabona kemisi ngepal kadang citumpang donang Ipon nga ijang. Kaden baurin gelah sidang awak-awak jani awak kenan ban pandasne ben nyaman ci gangsar lemo mulo sing nawang unuk sing nawang sesana cai nak maturmu ne ane mari koso ceneng tawagang mau kawae ledang ugi negak matur palu negak wiratu kan yang menjujur negak lawagang negak lawagang tuh menjujur negak kemudian tekan kaper gitu. Sekarang lah ketik. Dari mametang lugre ampurayang dipun enten ning sesana tepengan puniki titiang dados banget ngelungsur pengampur menawi pengerau titiang
inggian punika jak meneh sareng kalih ngawet wang mengah ring kayunan mengah duka sama. Mon ne ragone nyen adu di wano keling bangseng tiang pedas tani ajen nang raosang kapenang tiang. Sapuniki titiang kawiyakyanipun patut putra druwene mawit saking jamu warsa duwipun Sri Aji Sako dewek titiang. Oh, ne cening sang Aji Sako uli jamu warsa duwipun okan sang Prabu Cakrawiseso dadi cening. Sayuwakti. Ye. Dong subo pianak bakatan rohen bapu. Aksamang ning nak sing kena ban bapu ngingaten cening. Nu cenek kalian cening. Kalian bapu cening wano prasto. Mai ke wano keling aksamang ning. Nawagang ratu dang begawan. Menawi tedewek titiang nenten keni antuk lungu ratu ngelingan. Man? Titiang parekane muasto iging sir titiang. Oh, iging sir cening. Patut titiang sane ngiringang idai anak wenten ring jawi kalimangkin. Man ceningnya nih. Bener. Tarikan. Menyen cening. Dia gangsar. Oh, gangsar cening. Ini berat gini. Iki apa? Kekaungkon pelut benci motrek. Berat gini. Sangkaneng rare merekak. Tuh kayang gigi kenoban cening urusan nih. Ning, Ya. cening presido parak tangkil kapenang bapo. Apo mire bado suwo rajo karyan cening nang raosang. Sapuniki pinaka untang manah titiang pacang lunga mriki ring kulina Bali sakewanten saking pengenikan ajen titiang mangna pedak tangkil yen ring jang singa begawan kade punika. Ning, ian mula aketo tetujuan cening lakar mo cecingak kemu ke tanah Bali. Anak mula patut ning. Apo mawanan gitu, bapo nawang, oneng-onengan cening tua hangripto ning, buino bapo ngah ning, ditu di tanah Bali, nganti kayang jani nu dadi ngerajagang agamo Hindu ning. Mugi-mugi sayuwaki kade Nah. punika. Sakwala manut bawa sajung cening, dini malu cening jenak, bapo lakar mapai cuaja kapenang cening. Ning, larasati dewo, tunggudiang cening metegtok ditu. Ne belen cening rao, dong jag-jagin apa metakon apa cening. Wawu titiang sampun kali matur rengangan itu. Subuh man cening metakon. Duh, Titiang apa ada lebang di puaragan mahi abu ning aturin gustin cening. ratu yang begawan. Yen dia menikini kenalnya tahun pisang. Bang yang kali bos-bos nika ring patraman dan jatuhin titiang. Duk itu kode ning. Nah dini malu ceneng pang pada wawo pada metakon apa ceneng malu. Do ceneng mesrekena nak ceneng ngelang yang kejang dini. Yang kumanti nyuk semeyang suecan singa begawan sarang sami dikirim pasraman. Nah lahu tang bapu lakar ngantiang ceneng di peseraman nih. Terus Nyados manut kade wencanane Dayaji. Sedereng beli pacang lunga mriko ke Bali. Mriki rumun jenar sarang-sarang mriki. Nah, wonten Riyanto kan beli sarang makwe. Jantan banget di pacang nyungkan nangani dewa sarang nami dikirim pasraman. Dan sandang punika banget posang beli. Pemekas ledang kayon beli sejak itu nasib dia. Beli sina aja geledang. Makasih di dewa nah kayang lo nyelegang kena. Sandang pucangan kali punika ratu bagung. Dah jang. Kalau mau kecengit kita cara bojok sing kencai.
Dang nak laos urusan ubar Cina aja nih awak kali ini seterusnya. Malu ah. Giring mandone. Ken wayang nas cakin nasi. Oh nasi tak nasi yonya je jangan palu. Oh gitu. Bobin liao. Lah ati. Tadi pira? Tuni kat ubar jadi dini gede nasi. Tusing tuni lago konden pada nawang. Lidi. Nengket. Bisa jadang gumin dene tuh. Oh di jamu warse. Di tanah Nah Inu. Hindu ada aneh. Di Hindu. Oh Yang kalau Jani di India. di India. Yo. Woi selat pasir linggah. Ben bidang aja kok kamu kali pira? Nah, yang anu lo nganten jak beli jak mulih ke India. Udah malu-malu nganten kaget Itu tadi belum kene pesu tuh bersana kene. Ulang berloh baloh. Oh mana? Beloh beli telah pesu. Ket ke pasang buku kerik ke sana layah nih. Yang Jani ini di Pasraman, tadi seorang pasang raya. Pasar. Mangkengken buat beli. Nah, di tengah-tengah aja, Mak. Nengket. Medar, kenapa teh? Benar. Lo Yang pasang beli ya. Anu Sedok lo. sedok modar lan lo. oh, beli sedok nih. Oh, Yang pas sedok. Yuk nak, aja ayo maaf yuk. maaf ya nak ya. Maam apa? Maaf nasi. Oh gitu lah. Ada liang wayu na. Asal tu kena rame sina dipulas. Oren pulas singnya. Nih, tukang jahitnya bebeki. Butawa kerenga-lenga luas. Aneh mereka tahu baju nih. Mulai ritak sentimen. Amun to sekan munyene dak. Tanggal mune harus selesai bajon jahit buku 2. Dunia sibak. Kirago manundangan. Kanggo ngasih bak, bawa kasih bak, ben pidan aku ben sibak. Harus aku bang ngelah baju baru terus. Ipedok sing ngelah akal ke kene, yen iyo ngelah akal baju besek jo besek agono. Daki buku besek ket. Iyo aku bisa bahasa Inggris binyak kelawan bahasa Inggris. Apa bahasa Inggris apa yo besu gitu. Halo Mr. Dollar. Halo. How are you? How are you? Oh, semua bohong, macam kawan. Gampang tuh. Halo Mr. Dollar. Halo. How are you? Semua bohong, macam kawan. How are you? Adi semua bau ngajo kau kang apa lek-lek kemau. Apa orang gitu? Mr. Dollar, how are you? Oh, karena uang ayu gitu. Tesing deso wanayu. Mesti mau takau nih kayak gitu. Yang melang. Apa anu apa nih uang ayu gitu. Senjo wahayu. Kenapa? Halo Mr. Dollar, how are you? Apa kabar? Oh, biasa, kabar biasa. Kabar tidak ada apa-apa biasa terus. Look at doang. Mana ya? How are you? I fine, thank you. You the boys gentleman. You long time live in Sange. Yes. Sange. Aku tanya ke Sange. Oh, you long time live in Sange. You seem the monkey. Oh, yes. Saya nempukin pok. Pas kan itu di Sange, jangan ada ngomong bangke. Yang kedua sih. Adik doang jargon bahasa Inggris. Kenapa kan itu? Halo Mr. Dollar, the boys gentleman.
Apa jentel? Cai jelema gandeng. Woi, sarung alang ganteng Bu. Jangan ganteng Bu. Cocok Bu. Yusim the monkey. Nih Bu sing ngerti jang nih. Oh cai patut ken bojo. Apa tepuk ngabo bangke. Si teh kesanget taen. Misi do mangke kerja. Karena sampai teh itu pengen bangke gitu. Dua bahasa Inggris sih. Ijo ciman baju. Mau ucang biasa nyait. Jok nyait ngawak-ngawak. Doci merusak nama penulian Ci. Ngangon kostum. Pakailah baju yang sewajarnya. Meyan kene sing sewajarnya baju ini. Apa itu baju setengah? Wah setengah pragatang. Adik marah setengah kengke, adik setengah hangon. Iya, bang padu menjalan dong. Mau baju bang Bayu biar setengah angkor kengken. Oh. Kayak isi lek. Apa juga bungkol ke bungkol lah kau ni. Daki buka bungkol. Yang ngasih bak daki. Aku nak minggu. Begitu nejang panteng. Mak Bina si bak. ben minggu dah. 2 minggu lah bisnis tu. Yan gitu bulu raci jeng tena kang bahasa kilo. Ane tuh nih perlu nih. Oh, zaman Yani sih. Bener. Yan ada tamu uli Jepang bisa bener ngomongin. Mencai bisa. Yang ada tamu di Jepang ada momennya. Yan tamu uli Jepang paling gampang ngomong Bahasa bahasa Jepang. Yan ada tamu uli luar negeri, uli Belanda bisa ngomong. Nih, malu deh. Bahasa Jepang kan? Bahasa Jepang. Sing kewa bahasa Jepang Adik kewa? Ane paling tuh udah keng halo bahasa Oh, Jepang. halo gitu, bener. Halo bahasa Jepang Apa tuh? Teko Jepang. Oh, Bang ngomongan kini bahasa Jepang enggak bahasa Jepang. Halo, uya seretabia. Si halo yang gitu ya. Ngasal teko lo di Jepang, woi. Uya seru tabio gitu dah. Bila mana perlu jangan vaksin gitu. Wah, itu si Janu jukot apa tuh? Tuh bahasa Jepang. Ye, jangan orang bahasa Jepang Cici yang ulung-ulung ada belot ya dan seru tabio mesti vaksin ngomong aja. Nah, yang dia orang cing nguluk-nguluk yang bahasa Inggris. Kenapa benci? Ye biasa. Ada tamu ane mau cungul lantang. Jangan ngomongin. Baik. Gampang. Hello, mister. Where are you going? I am going to Guang. Oh, I am going to Guang. Baik Guangan. Halo. Halo, Mesto. Where are you going? Where are you going? Gitu. I am going to Guang. Wait. I am going to Guang. Baik Guangan. I am going to Guang. Boleh tunggu jahit. Maru Guang, Guang kan orang itu. Senja gitu. Artinya di sini Guang, luasnya Manggil going. gini. Cikar kijau. Oh. Cangkar ke Guang. Guang. Ada misi Guangan. Ada misi gongan. I am baik to gongan. Gongan beli gongan. Beli Guang. Mara kocok rosro guang gongan. Perlu jangan nyamu bisa. Hah? Perlu jangan nyamu dua. Makanya harus bangga. Guang ada tamu sakit. Oh. Sising sejang ada Oh, kan. nah tuh gitu. Jadi campur takon kan cai. Apa? Yang ketekan bahasa Inggris kan ke? Bahasa Inggris? Dia ada asal dia pesek kan dia ada asal. Gampang. Ingin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adis, Ada sih. ada misi bahasa Bali. Bahasa balik yang Ada misi Kementerian tadi. Ane kan Kementerian. Baru sih udah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Adi Kementerian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada botol. Terus yang lo lek-lekan tuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, IT. 9, 10, 6, 7, hampir deh botol aqua. Udah kayak tuang. Yang petekan bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Oh. Siji, loro, telu, papat, limo, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kene dok. Pengideh cangkin cai. Nanti dong bisa. Kebiasaan sini bang majalan. Bang Manuk. Jadi kene.
Pangsing sap, baru bisa bahasa Inggris, sap ke bahasa Jawa. Baru bisa ke bahasa Jawa, sap ke bahasa Bali, yen ketekan Bali kan ke. Tinggal cang tu di Bali. Oh, kan. Oh, kini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sio, dasar. Aku dah tu. Ada dasar. Jawaban di luar otak. Ada so tu. Nang jume. Mau lengah. Nang jume. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sio, dasar. Aku dah tu. Dasar. Apa ha kau pengcurah ha. Dah dasar orang kita. Man. Dah so orang jai. Yang ada dasar ni sio dasar ni kuda man sama. Melatih ni nguang je bakal kejak-jak Oh, senasinya. nengeng mata sini. Yang cang nuturin ke pelian cici nengeng. Melang ke nguang. Kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus. Sio. Ada anggot-anggot sing dingah yo. Oh. Ada anggot-anggot yang kene. Oh, sio dasar. Sanggalo. Kira ni. Yang cang dengan duduk tu. Mungkin je bisa ni nu ada kekuangan. Dengan kita sing bisa. Aman ci sing bisa bapak. Takonin tu. Ini sapu napi bapak orang coklat. Makin orang coklat mau bawas. Durusang makin kudu loncat ni lengah. Raus mangku orang coklat ni gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kudu sio adase. Gitu lah kemudian. Sehingga cara saya sio dase. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kutus, sio, adase. Asolas, aroras, aturas, apa? Dongnya adi misi asolas, aroras tu ken-ken tu. Mencijeng orang adase. Asal bogan adase runtutannya asolas. Wah, sehingga itu adase tu solas ren. Ini kita duduk. Pangsing raga. Nah, nyelekang dini jaga di mendang ulang. Bakal tangkil kendane. Kamu karang kepatian. Benar, tu Ini yang ni jani. dan dinyau ulan saya jajang ngadep sen bumi ni aji kuda susuk ke Prabonan dini. Nah, tunggu. Punya belau dane. Bang bahasa Inggris. Aji ngelawan. Halo. What are you? Halo Gusti, what are you? Truk. Terus si penunin. Tumben cang nengwang. Halo Gusti Wanayu engke. Halo, Wahyu. Dah ngerti dah ni? Dah ngerti? Yen bener sing patut ajak cilakar ngomong buku gitu. Aden cini aja. Yen cai masuk witro kena aden cini. Yen cai mau beli bagan lo. Do bener aja bener tua-tua. Baik. Halo. Bansang bisa ni Daniel. Do bener aja kau ngomong gitu. Oh ni yen cara cai apa tu? Halo, what are you? Halo, how are you? Halo, Wahyu, apa kabar? Kentang ada ni ke? Amak Gusti tahu nang bertakon di tiang tenawang bertakon ke bedok kan? Bedok Apa yang bercalur ni? Yang Gusti tahu nang bertakon di tiang tenawang bertakon ke bedok. Hei, Gusti tanuneng tak kena dolar. Tanuneng dolar tak kena no titiang. Titiang tanuneng nyeleketek nyongkok. Lar, ya lu. Aeng kau bisa cina tempelan cikin bener. Nah, ni ku ampun. Ngawet jani bener pang mau guru tekin cai. Mau balik yen kita unuk kita bener. Kebiasaan cita bil kebisa gak do. Walau ni hanggon cita gak do. Ni dulu ya. Nah, Baik baju ni makan eh. Baju ni makan. Nyen ngelar. nah nyeng lah tau. Nyen ngelar. Mensira mendua ni kau. Biasa sang. Bajun bener ni dikeropak ni jemaah cien. Nah, Dia nyileh. Nyileh dia. Nyileh cai. Nyen silen ji. Gusti biang. Gusti biang.
Bener di karang kepatian. Anti memedeh bener nakon udah nunduk pajon bener nih. Mulu sing ado nyen tepukanane nyemak. Sing ado nak meswaku mawina di tapengan jani. Nih kebisaan cine kene kebelan sih. Yen cara cai po bener cai nih. Sing ado anak di jumah nih. Di jero nih jak jemak gitu. Tuh po bener cara cini matan nyilih. Do nak gitu. Yang ini bener moran meswake. Bener nyen sing ada di tu do nyemak. Biar ada kenseng keadaan terpaksa harus kita ambil masih kudiang men. Harus kita ambil. Kudu loncat polon cie. Wow. Kudu loncat gae. Jeneng cine. Gusti yang menang duka ngana. Yen sing ado nak di jumahne cai nyemak tanpa ora tanpa sadu. Domandan mau maling. Kenat. Yen nyemak sing ado ngelang maling ada nih. Man, Ya ado ngelang ngilih ada nih. apa nado ning lang kenseng jemak sedan je kengken. Ngopet ada nih tuh. Siap. Siap. Pedal kan yo. Nyen betul kan? Nyen betul kan? Ci boy. Kami betul kan sekarang? Apa? Dan nikin. Bungut ci kebok penetes nih. Wah, Jeneng. bungu tuh lagi bungu. Ingatan kegaman cine. Udiang nih ya. Kemudian jika nikin pemilihan aku. Ah, dia sabun niki nangkilin Gusti sabun niki kerang Bukan kepanjang. tangkirkan Inge. bener. Kian coba cai ka tangkirkan bener. Doma kejang lipat lo kok kan. Nge. Sing ulian bener ulian cai. Ngasepan buat tangkir. Aduh. Kata menang. Ada yang bang gitu. Nge. Yo. Angin di. Ojang. Cai menang gitu kemudian. Laris boleh. Melingit. Har. Gak. Ayo tahu ya. Mami tandugro di tiang ratu waktu itu di tiang ratu beli. Di sampun pertak cano duwe kalih bau danu tandoman. Sergap wenten ring ajeng duwe ratu waktu. Galah coko dewa sampun ngawiwit dan kadiwa cano sanen punat di tiang terus. Paman. Ya, Barepate bau dana tanda mantri bekerja. Pemekas paman kala aja paman kala. Cara atur pamannya saja. Apa kerana negelah noin paman? Kuman ditangkil di paruman sing jelas. Jadi kepindah bengelah jani paman. Sesubah negelah kena. Secata gelah ngipi yang ubat paman. Man ubat apa nih atur paman? Juga segala sungkan. waktu mami tandugro di tiang. Urun beresango menawi di tiang ngatur di tiang sana sampun lintang. Ngaturan kau yaktian pun. Kumantin wantah olah-olahan ulah manusia sana ngaturin cokor dewa. Mewastu cokor dewa kena kita pengemangkan waktu. Yen saja gitu paman. Diolas aliang gelah. Banyak aliang gelah lelimo tampah ngepitung dino aja. Oh. Yen pengide gelaken paman. Yen sing nyidang adanya banyak yang ngaturang dewe. Cudak jak paksa apa mai kepuri. Priagung. Sampunang Priagung dikeles mengareng di dia. Niki duasa becek pisan. Kawin saking mangkin Priagung. Bosan pisan ngarsang ulah manusia. Yada angin Priagung olah-olahan. Santokan beli sampun kena. Yos toker yen beli sungkan. Dados ngarsang ulah manusia. Angin beli olah-olahan. Lah selaris banyak bedang kemulane. Panjang ngarsang beli. Angin beli olah-olahan. Mensiro pajang agung anglingeh beli nih. Patutnya beli ngerti senipun di banyak. Sana makin beli nyakit nipun. Mensapun api. Demen nipun. Kan beli ledangsan. Sekantone beli agung nyenang. Oh, dados dan mau bahas beli agung
hubungan pangbeli aliang be manusia yen sing aliang beli manusia sing beli lakar mati Udah ada sebang dia ada ini sing jadi paman yang gitu kewah gelah matur tekan ide Agung nangke paman masih matur ngepung matur tekan itu teman kali Inge Ratu Dua Agung matur sisip kaping ajeng di tiang ring kuri dewa Ratu Dua Agung gede yukti patut ka diatur pebungun ide hari Cukuri dewa pindah ke tedung jagat genah di banyak pacang masahayuban litat kalaipun kepanasan litat kalaipun sabakan yen mewali Cukuri dewa mangkin mademang banyak duwene pikayunin Ratu Dua Agung las banyak kedua siro pacang nyungsung ne patut bakti ini pun ringi banyak kadilinge Cukuri dewa yen wantar dados mangde metemu bakti ini banyak ring suecan Cukuri dewa siosan makarya karya puri napi-napi luwere sami banyak neneng ayah yen mangkenipun pademan napi penadosan linge Cukuri dewa ulam ten kirang ne patut kangkak rayo nang Cukuri dewa siosan ngarsayang Ratu Dua Agung Dua Agung mami tamu gero titiang bang yang titiangmu pajareng pareng hari yang kali kengken urusan kita atur cine beli cai mentek main kemar jebadau hidup ulu ane prihan beli oleh kita samping kini entek-entekan baburon ane ngucap mulu sarwa temu mekejang yo meprek lo ien kekena pembeli hidupnya ane utama lugro di tiang Ratu Dua Agung kengken tau hidup ane utama nyen neneng utama hidup jah men panjake Banyak sing perlu hidup kalau mati yang beli. Enti-entikan orang beli bangga lah hidup apan yo pada pekarden widi. Benar banyakin pato cara beli mati yang. Banyakin belo cine. Menawake dadi pengabdi ini apa keranaan. Ado ido Dua Agung ayomin banyak, ado i banyak ne ayomin ido. Ada bumi ne pikukurin tongosin gak makanya. Boleh kene galak ki pencilat majulah. Tawan ci banyak ayo. Nah kenapa? Ni mula patut wang yang dituah lingi Ido Dua Agung. Ido Dua Agung ne patut wang yang. Ni bebanti ini banyak kelawan sangat yang rata. Apa kayo nang Ido Dua Agung jagiring? Itu aneh ngawawa patut direngang. Oh gitu. Itu patut tuh. Awanan beli elah ngemati yang banyak. Elah, itu asal itu. Wireh, Ido Dua Agung patut wangnya. Ido patut wangnya. Nyen ajak ngewangi yang lingi Ido. Jangan ngajak cai. Jak dah dua gen. Banyaknya belum punya mati yang banyaknya nyen ajak. Kaden cicang keblak. Sing dongos linga. Cari lot ni kamu laku makacot. Awak ci mawin banyak ni mematian. Apa beli ya? Mapan upami yang beli dulu cara buruan. Banyaknya cara berburu. Buruan dia. Agung medang kemulannya. Ido Dua Agung gede wati megang. Beli jatian dah di apa? Banyak itu. Yen banyaknya di Jabo upami yang beli beburon. Beli jatiang banyak dua ni do. Beli apa? Ubuan patau. Sakit nanti ya. Ayah cari di besok mencakup ya. Nah, ien beli beburon. Benar mesti cara penyamat ini. Walau aneh pindah ke ratuan buron, Agung medang kemulane umpama yang beli cara singa. Mawinan robah lase di tengah alas. Ien sing mulu ado, i macan di singa ni mulu pindah ke ratuan yang alas. Mulu sing sidolah karyanya jep aja. Oh awanan, belinya yangang ratuan alase. Nah, Wire yo makado alase tilah. Sing bani nak ngebah punya iya, kayu. ini ben banyak. Men yen sing ada alas bat tongos singa tongos macan beburon mengkap dijo singan beli mumah lot paon beli Dijalah kuang cangklak kenci. Dijalah kuang cangklak kenci. Nah, deki macam ciri lem. aja nangkil Hei, mana? Dadi menjajang ngedeng apa benar ini? Tamangan jadi gini nah. Nyen subakti kan gelah. Nyen hidang atur gelah bemenusa. Ngabulan abesik. Ya kalau dengan gelah adipati. Dingak cio. jangan sing bongol bedingah cang Hari wawuk karo dia.
wong negak nangkil kelingkang apa do ngenah barang pesu. Hah? Yen cang melawan cai bebenah kita mudiang baracang nilen ketalang. Ci sing bisa ngapa barang yen suwe patut barang ilit do edeng sing ado nyaman. Paman kalau Ya, saja Paman Subakti kan lah. Yen saja Paman Subakti menjalan Paman Jani. Lar, ya. bro, iring dane. Bagong. Melunguh rian yang puri, jantan sekayo aturan tiap. Lurus. Tar, terus. Ayo. Kerja tau. Jang, Milu-milu kan barang awak berat, kata milu barang. jang iring dane ada yang kalau. Hijau. Untuk jelema. Nah adeng gigi sang hayang bapo sing bongol sing. Yakti nang. Oh. Keno. Panak nyen kerja ci. Sira aja panah anu liwat labat-labat jejok. Apin somah nyen. Roraman nyen. Sing dagih melu kene lah. Wah, yang jaga cacan bangau. Asa mau liwat. Ketegale Jak. kale semangkau di dana jakare jemakan tali oros mesne. Nah. Jai bakti yen sing duluren ban bakti du kapan bakat tuna suwe candane, suwe canido du agung. Adot. Kalau bapo medakon malu sekonden ciluas. Tak kena be. Yen sing bapo plehit lon apa i petang dino. Cing udiang uyut ya pisago dajan rumah cie. Ci mo binar not bapo ngabo caluk ada suruh jak kutus ngisiang ci. Kengken cero daratan kuang laban di banci bantu. Kau digarain kau. Oh. Dijang yang tan belas aku kenang sepe. Manjak onyang asas dijang. Ya apa pihak genjilan. Ya pitike juang. Pisagan ci nyuang. Nih, Sing moran yo kenci. dan. Gede sih aki gede. Dan tanaman gemel Yen adap ye kudo, idapnya maji tau. Di mana atas lobya. Tuh. Nih, Pelih pisago ben sing nyamak kenci. dan Sing manake. Perah oke udah tau. liwat. Siapa dan jadi mau jangka apa? Ya juang goro apa? Bro. Sing yo cai ken bapong lah peminah gitu. Apa ben siap nu maji ji 500 rupiah. Kadirasa bapo yen batu bungkol yen mulo sah bapo ngelah barange. Ado nak baninya masen moran. Sing yo ajen barang ini sangat kenang bapo. Bapo ning langsing tolek kok ken. Kadang-kadang cecen maji. Jani payu cilua. Dijang. Jani payu cilua. Lulus. Nyen jo ngelah panake. Nyen jo ngelah nyamo. Oke jadi wah. Kadong nak maro pengantenan jok yo. Jok. Sing moran nih tau. Dan. Men yen panak nake nyaman nake somah nake menuso pado caran cai jagjuk do moran matiang yo mending ngelah panake ngelah nyamo ngelah somah sing mirip dia gedag cara gedag basang ki kelangan siak ukut do. Aja we. Cai maro siapin jo ka ukut pun nake matiang pisago. Men yen panak nake jo ci menuso pado caran cai kal gorok matiang lego sana ke ngelah panake ke tuang Aja ya jok anaknya gedek nana. Halo ingat. Aja, kan ini kena jangan tuh. Kadang-kadang. Aja. Kadang-kadang idolar tuh. Kain lemau. Weh adeng-adeng. Cepok cai kicen galah mentik hidup di Mercopado. Iaso gedenang kertine gedenang apa ngado pikeno hidup kini ne cepok teken sasamen menuso ne pato caran cai caran bapo. Ngawak-ngawak timpal. Tanya kita becek dengan Benar. Weh jani Oke, kene sampun apa api anu namat di dia. jani bapo ajak luas. Iringang dane rakan bapo dane hari yang Hari kalau kalau. kicau jane lungo. Nggih. Maluen yen dadi ban. Wang sitin panyake pangyo makisit pangyo rarut malu. Nah. Supaya suwong jumah di desa bedo. Apa kal jemaah? Nah, apa pacang atur orang keburi? Oh, udah jajak bapo mana kan perjalanan sih ya. Nggih. Bau kemana tuh Dijang? Mangken Jokori Dewo sungkanen di tiang sapunapi antuk mikayu ni daerahku. Ngemban pikayun yato angga nido mangdo dados purno kayu nido nenten eling malering banyak duwe pacang arsayang nido angga nido rayunan. Nah, yang gitu paman sebuah kairing Bani Petruk. Jadi gelang rumah beda itu apa? Nggih. Pada berjalan, banyak tahu Ngiring. Nggih, lan ramai. Ya, main. Dijak lagi.
Mau balik kuritan sini. Ngalih manusia. Ngera manusia. Benar. Wireng. Kalau kini. Kenapa? Cai. Yen cai dot lah karena ngatur bakti kini ada dua agung. Mau bantang ban pati urip patut batin sini. Cina lawanan keco. Yen ada manusia ane banding ngelawan ukudan cine. Saat kalau lah karjo cai. Mati mulu kelawan hidup kelawan kegelaran cine. Banding mati. Boy, Purun. Hah? Purun yang mati Purun. Hai, medang. Oleh ha. Oleh. Lihat, ya mata mati jam lain kio. Apa pelai bangki? Napi ni kau? Toleh cing. Napi? Oh, toleh. Kian. Ni apa ni? Oh, toleh. Kian kau kisah tadi. Mana gusi nyongkok kali jang. Mana tunun belakang kan gitu. Dong kaden si bandang tunun bener ni. Oh ni kau. Benar. Boy perot yo. Me alo gusi, anu perot kali-kali kade abo. Tengdang menjalan. Yang diasai kalah gusi menjalan. Yang diasah belat teling kajo leng kelon. Nyak mencelok seumah hari kita ge senyaman kini sama kita tukang jahit maro. Jak ditujuk. akan melahir jalinan. Semua mandi ragalakan masih. Apa kaden sebuah saji ini mau bajing gumine. Irago kan nampak yang sebat yang gelas omah yang nawang sebat dia. Tetap ya mempayas kan. Irago kan nawang sebat nih. Mirip sing sebat nih ya kalau mati. Ya kengkenya jatin sing tawang dua agung nang ngejo-ngejo jalan mau. Sing kok tinggalena ke samping. Iraku nang tunian bang antosang kedija ya nyarik raos nih tuh jangan terus kenelnya. Kengken tuh kengken. Pan yang mau payas ini tuh orang beli kanti mai kanti buung kanti ngopi beli buung. Tuh mana yang bubo beli buung kanti bedar. Amat luang kena beli ini yang suka manut orang somah ho. Beli yang kene tingkah beli ini tuh. Yang motor rasa sayang jangan ken beli di mirip tuh no. Kopi kan disediain. Nasi kanti masih sediain. Sopen yang beli ya. Sajo nih pas keto nih beli nih dong. Seng mat-mat nu orang semah mapayas yang beli. Meneken do nih tuh ane sanang tuh tendiang toraus beli nih ya. Memen sanjo. Yan mamuni rungut lagi nama keminta kegalimon ngeritam kada dicang sing sakit. Mon sajo beli masih keto nih tuh. Dona benar salah sama pira. Oh beli dadene sing teman ninggalin tiang mapayas. Teman kalau ingat kan nih nama lu bumi iso bumi. Beda. Bumi ngelenting hitungan tiang. Maro tenang muani tepat dan. Beli nang sekarang kena hang. Yang tiang sama beli nih tiang ada nama manusia biasa. Banyak tiang. Satu gumi orang beli nutur kan tiang. Waduh, sing bakat balian aja ngitungang sebab pasang kan sebab kuangan. Nih saja jalan mau sing ngerti. Ini bumi nih ingatan. Ijo jua aku ngede di medang kemulan. Nak nu ngejo jalan motor. Jak sebat jang kadi jang saya maki ke medar nasi. Manyus kapa jang. Dong tuh beli ngawenang sebat beli. Oh nyijak tetap mau payas kan. Beli. Nang sekarang jadi ngahang tutor tiang beli. Yang beli setata lah karena ngitungang sebat beli ini dogen. Suat sebat lenjebos setuk sen basang apu sendar. Yang cara pepilah tiang beli. Sandang sing iraga lah karena ngitungang bumi. Lah
dengar ngitungan kengken pemarken ida dua gong medang kemulan ane setateng yo nang manusia tuh. Manien main datang yo sing masih ya sang. Badah yen geto bling sap-sap ken pitutor nih bapa. Tukase malu setone nih bapa ngale nih rago mati. Kadang nih rago jak dua mah menten mecek-mecekin baptis nih. Ratu tiang nak inget san beli tekeneng besan nih bapa. Papan beli nih matuan tiang Kenya tiang beli. Lo. Ya nak buka ilohe sing sandang sing lo sebat mati lo. Diastui da dua gong medang kemulan sing suod-suod didengar sang ulam manusia. Yen subuh panomanya ni lo lakar mati lo. Diastui lo magedong batu nak sing bungan lo lakar mati. Tuh ingetang tiang besan ni bapa beli. Beh, saja masih yan pindah-pindah ha. Yan subuh ganti ni ragone masih. Ya cuma kedong batu masih bang. Yang sing mula domong mati selasa selisih rago sing mati. Sing mati tu beli dah sangat kena. Kalau ulah-ulah na, kalau sapang tu na. Mensing mula gantin rago na mati sing ya mati. Benar. Beli. Kengkena. Suat jang itu yang sebatnya. Bian montos wecan ide yang prama kawi tu apa celakang beli jak bumbu itu di Tegale. Iya nunuk tu saja cangak bocang jak nampinya suecan mang cang betawang cang. Beli yang betakon ide olah saja nah. Nah takon. Pangdeman je kena tiange. Beli. Tugasnya di sembangan tu beli luang puan kinjokan beli tu medar tu. Jati ni apa ni sangat depanin beli tu ha? Oh, tugas itu. Jajarok timun itu ensat bikin mati. Ensat kan dua kong gede ngejuk jelemo tu. Oh, lalahang tiang gigis pernah aing siyohan beli ni medar tu. Ni si Tavio, ya salah ya. Beli. Ben jebos dan tiang ke Tegale ben alapan tiang pun beli. Weh, dang luwung menilo ke Tegale. Kemo boyo engal-engal beli. Ni nutuk ang ngulat keranyang malu di pondok. Nah, yang gitu. Udah belimu ke pondok malu yang lakar ke Tegale. Sang pada beli sengela tu. Kemalu. Yang ale sang ambil langkiang ale timun. Do nak makelo nya ditu. Dia kudu kengkene makelo ilo ditu nya beli nak kalau Nah,